Na ibwega mutegeri kuthowe na tue aja ndene Wero TV na tauria tukwire mutegeri ntukwena rua ndene studio chetu twina gavana wa county Meru na nowe mutongeria wa kiama kia PNU na nagochwa tamu ya ijere utuika gavana wa county yetu ya Meru county number 12 gavana Peter Munya. Ibwega muno gavana ikoja studio na chetu. Asante sana. Na bwana gavana tukiamberia no kwenda kuthurwa kwa kipindi kia ijire nande no wire Meru kiria umbete kubathithiria kia kiomba kuthithia uthurwa tamu ya ijire ta gavana nke kuikuwa yarambo ndo mbete kubwithia ndayo kiitariri ingi muno na indaritira report yangu ira nditete ya reichari nyanga setine pull out ya page 24 ikueleza nguira nditete in summary lakini nongwa tangia nona mbakite mashibitari ya maingi muno na indurite twitari ile chitwa dispensary 50 na kiumia kiimbite kurura ingi 10 ci tayari ci rendi na kuingi kuthira 29 wako thai kuthira mbukerite mashibitari ya to sub district hospital ngai equipment kandika aritinguin kaurira ndawa imburete ambulances kurukia 12 bila bikitie area mbalimbali increase budget ya health yonka kuma ndawa taura na 57 million berenjukia uchukani da hit ni over 200 million budget ya health yonka itetio close to 2 billion kuma kuandika daktari beberu kuongela equipment na nini in transformative sector health twaita sector chionde ibura kanya mbu katumba kwa lao ndakwetera milestones ira tumbete kubwithe kumande uguma twaita kiruterwa kithomo bandikite arimu baisindi tu county mbere kwandika arimu ngiri imwe na manana pakete irasi bya isindi yana na 30 nkarura thain kuthiria bingi 90 bi stage mwanya che kuthirwa birurwa imbakite polytechnics chionde cha Meru polytechnic imbakite workshop na ngai equip ira nyingi ni thiri mwite thiri but already ni thiri 26 ira thiri na kwena cho 10 wakwa imbandikite tutors wa polytechnic tutor eana bara batandika wa mbere batari batandiki imbambirite sako chutethia antu ba kawaida bataomba kuona iria kuromba mikobo sako 27 ina savings ai jutoto 12 billion ikuromba nau imbambirite program ya ukuria sector ya ndiri sector ya ng'ambe so tukea kuikwaria eyo ngukwira nkanindi mathaya no na kukweleza na kia achievement uchonze kwira specific reality na bwana gavana kia achievement uchonze chia kuneire ko proud of guru no te achievement proud of no te achievement ite na impact thirikari county tuwe mandate tukerwa area involved ni area na ile igutumuri national government ni area na so requirement ya sheria ndumia wananchi ke sector yu so te sector tene tumi oya ki manto arwe antu bakunindi ruwe oya ki manto barabara antu bakunindi barabara oya ki manto hospitali antu bakunindi hospitali oya ki manto kithomo antu bakunindi kithomo ana barabara nini bakwenda wita bakunindi wita nursery school wita kuthoma oya ki manto okuri biashara antu bakunindi utethwa mungu ya antoraba biashara ndogo bomba kuromba becha itina ngarama inene bomba kuiritira ngui na nkolo ine ntakuri ndambirinya bank to Meru County Microfinance Bank na branch ile maua nenge mutindwa na tubangete kurwa branch ingi Nkubu nenge Lare nenge Timau na hiyo rende shirende nya staff ibarukuti kurura ke twitete kurura na yuchiete mikobo ikundi nkulukia maana yana bila bikubwire biashara mwanya ntumbo kwira enyo most important untu chionde kwe ubatu plani kuyoria na ubatu bukire sheria ya Kenya niko no kama ubatu yo ingwe ke project uchonde bwana gavana kwecho omba kwetho ina regret kuthithia ote project ina regret okay kwa yana mecha chia sako antu bakambia kuromba na batetheka na twetho ina regret
tumia kwithira na regret untu ura umeo kwithira na regret no nga untu buremete utikumbika no withira ukiwa maybe ukibithia better lakini tithira na regret kiri untu tangible ubithitie bukoneka na okuweta health una njira nkwe ankua yani kithwa kithaki kuriru kuria njira nkwe ingwi kumeria ngwira nditete nditete chionde ontu iteke umbika chionde na rinku inkwenda tamu ili ikenda mbumba kuingia amwe arantingeti ya banki ya microfinance kwenda umekuria yomba kurua branches sub county chionde cha Meru yomba nyokora itakinyana Nairobi na community chetu ingiri yomba kwenda hotel ya Meru nteki yomba kuguithia uno ntu no gunda nyakena na twamiambirie mwaka yeli itakura ni kwenda kuincubatwa kana kwatilwa yomba kura yomba kwenda hotel of course kwina yamwe kida meche chono aikwana tukibwithia saidi agenda for example ya roi tuchumite tukaleta ngui nyingi muno mantu ni roi lakini tutakinyithia agenda roi ara twendekio mikinyithia nuntu bakwithira mbeche itikuoneka ikwana na mbeche ikwana na kuringana na sector mwanya na sector ichi onde ni kwendeka itiro ngui nimba kwa mo bakiwa baita ba kuma ko baita ba yukimbecha baiki untu ne bumwe kauria ka baita bainge machukuru ya isindi bariti hari mukuo bariti hari tongo ikenda bona bechiche wiki sector imwe utemea wiki mbecha sector imwe muntu sector chionde ni kwendeka na ina mobatu ya ukonianto ya kwendeka ya wiru na oga bwana gavana tena regrets no ireko nases bakegoma nto nases bemgomone otekuigwena regret ya Amero bate kuona services iria bakwenda ke health sector na ni sector okuga no tethetie you see kuoma kwa manas ete munyo tumite nas baoma na kuoma kwa nasi Kenya yompe baomete industrial unrest ile Kenya utumba kume attribute ke mtu fulani wa no tumite ukareka aritwangwe ba health kwina mbecha benda kuriwa na rimwe uketha mbecha iri okithirikari itekwana chumbo barea bila bendeke kuriwa kuketha kwina musoso wa Kenya yonde na rori kitha ku regret nkubona ko kwara regret in terms of wirity itete ngwe utumia ku regretera ngwe ukiuria yaku kitukari kitukari na line kitukari properly put ontoketha okuria kitha kwi mantu ya titite boya yarangu twendeke itabwe of course ya kwithia kwina strike antu baketha bakawainda kwibo batikumba kwa kwita chibitari thai ontu bwa strike irio lakini ithine Kenya yonde na ithina tukuromba bua tukuma tukatatu ethire na tikai mantu ne oti yaki kinya mantu ne idom nukuona rimu ibeta strike batuire wita umeitarira ya inde ongwa Kenya kathwani bura tukomba kubwithia kenda tumba kuthiria mantu ya strike charity wangui na ntikuthwane kwiro tukona mbecha nyingi na inya ma turi mtu wende muchara yurendeke kuriwa butumbika katuke tuka balance inyari tingwi na ngwa bombe ku balance bamenye kwina interest chio bari tingwi na kwina interest na chio cha muongo ira ibiri baburi ku balance bailela interest cha muongo na bailela chio lakini bailela chio akitionga na kwa project imwe umbeta kuambiria ndene county government ta Meru County Hotel na Meru Stadium yacho umbeta kwethirwa antu bakiariria muno ile icharairwo muno project ile icharairwo na nyamo na ikandikwo muno na social media imambecha ichatometwo bovoe ke uthithio bwa project yu ta Meru County Hotel kana Meru Stadium Meru Stadium na tambecha chumbi kwethira itumiri bovoe na kethira nyo stadium echali number 2 ndene Kenya kuya host tournament ya Africa ira yete 2018 ya inspector ni ataalamu bona after Kasarani stadium irengi na standards ikuendeka cia tethia Kenya kenda Kenya yumba host tournament tabu host no tuwa wachia facility ikinuru ni atambecha chumbia kwethira iko na bona gavana na ikethe ire
kethe icharirwe ni tonto timu to complain ita kwa anti corruption au ambecha kiasi kina kiari we muntu muna kana katumi ronto buwe ni tonto chida ita ronde ndiune na social media anto mtu ro evidence you amikia kiri antu baraba babuitha kia uchunguzi babuitha uchunguzi bayukiria tu aurori tembecha nikiwa yake na inkwenda football Kenya bwana governor football Kenya baendaga kuthithia stadium ewe ende wareka uga ogoka thithia we football Kenya ibao Federation of ni barungamite michetho ya football ndene Kenya bogete bakathithia una national government ni auga no batonyere nikio ukireke county government no yo gete na mbere kuthithia stadium wetu katume bwithiti tukathiria 90% ni thiri so mbetiri muntu ngege amba ambwithirio ntu ivi enda kubwithio kwa beba twakireka VIP lounge twina mbecha cia waka tubwithite budgeting tunenkereta contractor site na kuendelea waka so tumunenkere stadium tuthiritie atwakireka turemi aketha iba kwenda twakira twina ingi tukwenda waka kwina maili 3 tukwenda waka second stadium kwina stadium ya Nkubwire tawashaba kwina Uru kwina stadium nyingi muno mbekyo tutethia twaka na president ri ari mawa inde yuri na wire na kwenda waka ya mawa so tutukwenda utethio ngwe turitite mtu akenda utethia mtu atia okua kwithira wakite nyumba ukimba akwiri kwenda wikira chioro na no akite nyumba kathira na utiremi wikira chioro kama mtu ethira ino utethio oguna kwenda utethia ta utethia na bungi uro utethite atia uro tingiti ko teka torere katu tukurita ngwe atukomea tukathiria and by the way riba without assessment tendera baikire ngazetine baikire na haraka twari nyao ya batwira baikire na haraka muntu bakira mantu ya tournament iri akuya Kenya batari ginya tayari muntu tuone babwithite tenda baikirite tenda ngazetine ikuwa bakabwithinya mantu tubwithite in the stadium tukwaraniria abo tobauria tukwaraniria na ministry bauweta babu managers stadium cha national turi bauria na tabawithakia tenda na baka advertise batituritie na itwene stadium batwira in confidence kavenda kikuona nyekiri managers va chan that they are doing something kenda tournament itaite elsewhere ko mechetho ya chan igachetherwa Kinoru stadium mechetho ya chan yachetherwa Kinoru Kinoru nio second stadium uchalwa team chia Nigeria Cameroon na Ghana bakayochetera Kinoru na bwana governor tukiuma ke nteto chia development kidogo mbeo mbethe kana the youth ba Meru iba kweta na mbeo kwethe batena employment ogwe vision yaku ne mbike youth kana mbeo mbethe mbeo mbethe twina agenda nyingi muno chia ku tete tobaithi na orende kwina matoma nyingi muno tubithitie yamwe ya yangu tukwaria michetho ya kuna cha talent wa assist baraba ina talent bomba witethia bomba treno na Kinoru tuwete twari kyo kidivia kyo kikausi our talent academy remember itwambirite talent academy ya turini ya ntoba ingi muno ana bimwe bikinya ndo imbone sina baina thai bamwe bochetha nya Premier League baraba bambirite ki talent academy ya Meru so ito kwenda kwa usa talent academy in the stadium irekendelea kutethia antu baba ithe kusa talent chao na kutrainwa na kwa assist ku link up na opportunity ile available kiri labu kiri music na career ingi bombikia kwenda kiri mantu yangi ya ubatetheria antu baba ithe kuchiandika na kuandikwa itukwenda itukuilela kiri sector ya agriculture tukuilela area tumbikia kutethia youth bakambiria kuma kiri agriculture ina targeted mana nonto ituilele tenya kiri uremi tukailela tukona antu baba hivi bati uremine na uremi sector ene umbikia ku employ antu wengi muno baba uremine baba hivi ni antu kidogo sana na toilela average ya antu baraba baritango yore ni kuma inje 50
witia na ndio mwana kuwa yake ingekuya uturi muketha muri uketha antu baithu batitatea batemenya kumwakiri kuri urimi ko itukua budget inera twitite tamu inkathuro ile tukeri utethia youth bara interested na urimi ukumoremi na njira oba tethia kuona loans becha iticha ngarama nyingi cia kwambiriria dairy dairy sector itukona dairy sector ile a very easy entry point ya tuba hivi microfinance bank ba finance utena interest nene baturinwe bambiri kurithia ngambe nya tuka groups kambiria na ngambe mwe tuitete uno tuita one cow for family program ekethera kiu sika youth ine na nya women itukwenda gutethia antu baba hivi kutrain antu baba hivi kiri ubundi technical skills non tukwenda programs nyingi cha infrastructural programs te Kenya ikwenda abundi tubaina skills cha ubundi mwanya na itu targetete ke budget yetu ilela manifesto kwa ukona itu create tu gotwa 300 million ya train youth watu makiri school cha ubundi mwanya tuibari yaira thirikari ibari yaira scholarships cha train kenda bombo wetu ciandika bongwa ki infrastructure programs ili kuiteria kidogo bwana governor okwariria manifesto orare launch manifesto yakuntu kwegora ore me launch le ntunira manifesto kon kame launch on Wednesday evening our Vandina event ino kame launch ndari mo launch Saturday tukwendera na michezo ya vijana tuare tu me launch in the morning tuchoke tu kume michezo in the afternoon yare to siasa nyingi muno to hatu separate katubu the launch manifesto tukuingi mwanya ndi wingi iba obarete siasa opposition baraba bauchida na batu bareta siasa bo watu kutumira event ya thirikari kubuire manifesto nini tauwa tutekwenda siasa hiyo katumi separate event viari kwa whether vi mwanya by the way but they were supposed to take place the same day dare ko launch manifesto rokiri halba and then tuitakenine chedone na kente cheto chewe untu kwena rua mithika intorio kwenda giteke useneta na raugite ke manifesto yo ko launch bogatumira million 20 cha thirikari account ima ni urongo mwete o rewa mona ringi umwira na konenkere evidence antu baba opposition baba ukwira bamenyerete propaganda na urongo bubingi muno barawa Kenya event ya mibira twatumira 19 million ba produce document fake ba jikra social media ba ikia anti corruption fake document nyochile lawe ngoto kunindi gwetho mutaalamu wa document cha thirikari umenya this a fake document ote 20 million chotumira ke launch manifesto na ko launch manifesto is ngwekwa kinyakenda rina 20 million cha kwa ngatumira kakwithire thine muntu na rine muntu mbike kwitheri na rina cho 20 kwa ngatumira ke launch manifesto kwari ina nimbibi chumbura linturi na bwana governor bate kango kwira kinyachi yakwa 20 ndicho cha tumira ke launch manifesto manifesto launch ni an event evening dinner antubai to pare to bari to velese so 20 million chitumira ke manto yako na kinya mibira burabunde burari urongo tikuina 19 million chitito tumira nao inyo kathoma breakdown ya yongo barelesa kunya na bunde ero tikandirona ni urongo event ira kosira nene rari biyo wabira turaya vijana bibi achindite na kewa ke mbere ke timu mbere rari ngirima na 5 timu ya ile ngirima na 3 timu ya 3 ngirima na ile na itobudite tournament the sub counties ko to ya lakne chewa ke sub county kuma timu mbere ira ari na mwani ro na 300,000 mwanka timu ya 20 amba ya mwisho barabara ngiri 20 enge transport yo wakamata kubareta kinu enge teme bire to bayana na trophies so story ya 19 million
kitu mairo no ni urongo na teka bambiri urongo bu ruari itari onde twina ontu opponents wetu no mbura kingira cyo twakantaka umbeche cha tu ya nona baka produce ma documents by social media is either harassment na jire kutukangania marietwa na iva menyereti bu lakini atutu auma wetampala lakini bubu kinya na bwa establish urongo bu wetana speed na bwana governor na ndeke ntato ile chie kuthai imantu jo opinion polls nombete kwena makuma 47% mwanka 42% na kireito mwongea kama 29% au kuelia ke 42 ke 40% ni atia ko yiki moi rĩrĩa wathithagia state of the county address ikwae na mpumi ya cheumete na wari mbere ogano gwetikanĩria nacio kankwĩrendi kinya rai ndi mbere mbi they at 17% mbere kireito ende nekio kuga te gwetikanĩria na ira umere ichiorongo nikaigari kabari becha bachirita na whether no rally press conference ira senator wa PNU arari aina nya SMS ira ndikiri imwe kurura release aita kombecha akirawa tunenkere mbecha itu kuongele na imura nyitu kuongelete na inkoriera muntu ntikona antu akenda ku investigate mantu awete na akelesa na ina SMS yandikiri lakini tukwenda kwariria yo ira irari opinion pu chia kuriwa na njende rari kreito nano na itetie lakini batari nya na karenje go nya uchinda tuge kumenya ko wana chindete na atachindete utuwaitikia bamurete okwi weta etere kiumia kingi kimwe bamukunuka thiende go kreito hitata akunuka batu tugwithakia opinion polling tuina experts bakutugwithira opinion polling every month thai to end of grade na 17 the end of grade na 17% na inkwenda wenda tumbeti ya wewe you want us to bet tumbeti kure ni uone we will be around there otonto mbwithetie kuma kire opinion poire ingi botomantu bara bambenda banji ondura bonde pina mo mwanka 42 na ntikono tura grade obwithetie bonene utomete itia na speed you na nikena ma kura bora ikara nyoka ile na kuku ngukunde otemtu itake akilusa yara imengine antubara undecided ndibo baita ba shifter yo itete tu ansi mwisho ya kura kura ukarekane antubara ba ari undecided ndibo baita bakiongela cha mtu ngeko gitia so kwena myakuwa cha kwa china mikuma 47 yeta 42 acha wichitetie tioma nuko ni tandionga ya Rais Uhuru ntere cha Meru chomba kwethwa itomete kireito mwongea gaitithia percentage yawe ndionga ya president Meru keburi kutanyera mwena miri ukiombori maoni na kinyoko ya maoni ya Meru babo kone ndionga ubore kari na bora kireito ayo kako mechamani ni wetere honde antu bonde wa murea so keboita yaniti ya president kwena national television na TV chonde kiona na kiantu bai Korea everywhere you go na tembo kugitithia wonto kukwira ira ni cha kutherukia ira chitu ya ndigiri yo ni theruka kwa ni opinion pu ni kutheruka kwena ndo kutherukia opinion pu ba wakawa bawitie kikura na baterite na kwena wakili wiketi ya case kotini akiuga ogwe na ore okurwera gitekia o senator bona mugambi bote batarie kwithwa bokerwera itebio onto bagwete amemba ba PNU tekesi mbere wiko kotini kibatwe twambete makesi ai makesi 10 ya ili kesi endira bahikienge yariko last week ukuira na kiumia githiru wao na senator mugambi turamwe tukaromba kura na kesi una ne akoreta tu confusion antu wa aringikura wekera doubts kiri mind cha aringikura
that Munya tugiri kwithakira mbakura na Mugambi uni indakiliro ni IMBC na IMBC temeo kilio temembo kya mtu mwankwethe uri register ne kya na urite bira bira wa kyama kendo kiliwa weta kuromba kura wikirwa ballot paper so tebu nkene karwa clearance ti urite mantira yonde ende kaya kisheria ya kuromba kura na kinya Mugambi utire kiliwa akari atibudhiti ora ira ikisi tino yitite ikisi tu ya guchumburana na ututereita kenda tutumira mbecha chetu na kanya yetu na kotini opponents betu endelea kuromba kura na te uyo onkakinya iwe kuthira ikwambwa na ruling judgment ike ya Wednesday ike ya Wednesday kwe ingi ba file ringi Friday ikuthikira waruari ino wakiwa Munya na utumira mbecha cha thirikari ke campaign na rohamu atakarombe kura ino kinyayo no kesi wingi tu no yetite ni burantu mutaka kiona na itite uchindwa era twita kuirukiria mwite na ruwi ono biro bana byo kuri kugatila byo kaigatila iyo ya kuona ndi makesi anga demonstration anga mathoko anga nini icho ndicha mtu akiona na chindi kurene na mwankauri account na hayo ndio yake ya mwisho tariki 8 cha mwezi hiyo na bwana governor Nkeri kana 2013 ogwe na senator Kiraito Muronge bwa kiamene kimwe kiama kia mbasi ina bwathukanire au gategate ni umatwari kiamene kimwe na mzeu na toromba kura turi amwe twi timu imwe twachinda kura na tuendelea mwaka yu athirire haikuwa na kwenda kuromba kura cha gavana tio twathukanire mbere twari timu imwe na atana na mabunge na bunge baba ngatwire kurona uni ya timu imwe na wana kwendetikira karirite twethe tumekwitha twikiamene kimwe na kinya mbere ya kurombete na araikuwa basi na kwenda umihume kiama kia Jubilee ndona riu tithwanirire ya tware akuibanirwo bu kuwa number 1 uyu tware akuibanirwo bwa kiama mtu tukiromba kura 2013 twerete ya Meru tukwenda Meru bambo kura kisiasa na tumakwenda twina kiama kira Meru iweta ya kisiasa na kenda Meru nya tumba kinya kuromba itekira kinene kia Kenya mtu nya tu ya Meru teatu ili miongo rengi ndene Kenya kiko kiroto tware akio mbere ne rito bwithakia bus na rito enda kia bus 2013 haikuwa na kwenda wiki ya kiama kia Jubilee ndamuria amantu akiroto kiri kia Meru kina atwaikia tware akuibanwa wa tena atrombera kura no arombe kura in Jubilee ka senator ndamuria ndo twangende Meru tathire tware nyo ya wikira Meru inya ya kisiasa neweta tukathuka na ite aukie kiama kia basi na uga kwenda na nichwe kiama kingi ndombe yake kura na kiama kana tuge for example methikari ntoria chinde gitikia useneta na gotinde gitikia ungavana ugaitaniria ngugi amwe kana tukona miaka ingi 5 ya kwe project kwenda kuthithwa ende ite kuombeka no ntuva kisiasa na vyama bwana number 1 kwenda umenya uti project gavana ari ma kubwithia nuntu batukuibana wa senator iwi kwenda fawanu wau gavana ithera aro amirite county government na niwe CEO wa county utino akurigirwa a senator kiuriti bwangu bwawe ubiche no bwi na ni ubiche bwa kisiasa ubiche bwa kisiasa bwa kelele na nino bwi omba tibu tukurigiria uritangwi number 2 nteko me ontuko bwania dentore ajinda kura ntende katwambire kubanya mantu yaru okay for example tukade mantu yaru unikona candidate opien waseniti ajinda kura tena wasiwasi tukithingatira opinion polls but muringi kura nwe muamuzi ndauria kiuria kiu tukithingatira opinion polls katu kuthingatira opinion polls fake
opinion pool cia kura wanta kueleza wea opinion pool ira nkumenya na research yetu withitie itawitanira na ile cha info track ile cha info track cia kura unalipa unapewa ile unataka na mugambi na rero warea na kinya laina kwirwa ukenda kiumia kingi kimwe to kuriwira twakunenkera ira ukwenda tailor made opinion pool ira ifik tukantwataita nacio kwariria nontombuga no igwe wa mbere ke opinion polls no retu ria kana uni twendaria no ki mantu ya opinion poll ta baringira thimu mbaraniria mugambi waraniria na bariti no nyambere ba release na bamwira no to repackage resorts wonkwa tonekera kina na kina mbere to release resorts na ina evidence so kango challenge uroku ati umabra kuwa na with the investigations police ibe with the investigations abanenkera evidence tuone kidhani urongo akwari no tinkumati urongo document eto neu bwana na kankwire bura mubango ya opinion poira bura ya karije plan irari munya onanwe iba ukuyaniria kireitu muambi manyara onwe ukwia tu kwina na ninturi nyanini ungu wetu akawira mwangasa nonwe nyawe na chindi ungu wetu kayuyu imenti antu imenti bero bonwe babu itikira bombe kyo chinda kinonge tikanga bana untu no gukuyaniria wache ite byonde byetako nyambene irari package otevia mukuru uchinda kura na njira ya kwira antu ana basaindie imenti itikira bombe kyo chinda buka ya kuchumia ntukuitiere ni tikanga bana ibu nturona mugambi akena mua karaga nyata kampena na rwaria ronga bana ka kwena siasa chake ndorejo Meru no ntoito kuona ita gukwewa anga siasa chaimenti cha nyambene ka kwena siasa chake ndorejo county na Meru kuibo bakwenda kuchireta muno opponents wetu bakwenda kuchireta siasa hii cia abu bwachete antu betu ndio nukauri betu na watu betu ibai kwa Meru ni a Meru county ni antu bonde baba Meru uti antu ba antu fulani na bate antu fulani na oni brando anakia na bram betikitie utongeri ubweya bwa Meru na utongeri bwa community onde kana nyo utongeri bwa club kana utongeri bwa society uburi kwa utongeri bwa kureta antu ambu kuataniria antu te kwathorana kwa hivyo kuona thai mbinu ira batina cio ntukura ni kurema ikweria kwathorana antu na opinion poll iwira shipitu ira bangi cia kuya kweria kwikira mwanka abu waciete ciumie ni bunigere kuwa ikenda mbochi na bwitha bine tikimu na bwana gavana tokiuma kenta ta opinion polls kuna story wetambe thai twaina akamiti ba Merega Meru ba Merega Meru Miunda Owners Association bakiuga kwena plan cia thirikari ya county kujukia miunda yao nteto ni amake planning ya county oria county etetege plan nteto yu chiorongo ni ukuhi borongo ni mwaya yanga kukwirira ya ukuru twatumira milioni 20 kubwithio na gavana naitite wakasi wingi angaina tubana uga chuana na anda umaru arega kerwa gavana ende babu bite kuthamirwa si wingi onde na aibu nunkaire na kwenu bai kureta na poronjo ya stadium itethira beche ichareirwe stadium ikuthira na antu be ana tournament Premier League Champions League no mwanka bachorongo bungi bara bakaria na ibu ambiri tumira stadium wende nitite kwa international stadium ya international mwanka ya port yako akenuru so antu bakenuru bonde bakalamu kenda gavana haka ya port na parking area gari reka uma Africa na ndege reka uma Africa bachoka bakena yange akaga buranga itanjuke kaga methi anga industry area mbwithio na mbiteona yayo ndi morongo ireta wa compulsory land acquisition the national government ni ina power ikatiba utekare county yomba kuyukia munda wa muntu national government minister wa lands ni wa advertiser rira kwenda
kunyukia miunda ya antu na kwina process inda ya tawa na kwina commission ile International Lands Commission ira evaluate na kanga seti na ike process ni ku compensate antu miunda kiukwa na njire nkwe utemu bango yuru yo thirikari county tongere tu iwoni yo kunyukia miunda ya antu kinuru kana kaga kana kambakia kana eneo no rekurandira ya county ya Meru temu bango ya yuru plan ya town te komini ikuike miunda tuina planning tukubithinya nkubu tiri bantu bankubu akendeta bakiwa iba kwenda kuikura miunda ituthirite planning ya timau dai the assembly for approve tiri bo batimau bakiwa kwi miunda ite kuikwa nao itukuthiria planning ya maua ya lare inya ya mudhara murire mudhara town icho ndito plan icho ndito different stages ya planning utino ndiraiwa bangi bakiwa iba kwenda kuikura miunda ira iporonje ya siasa ya umbaka taka kenda mufinsani ukomba kuona kura na mutegeri kano aniria na tweke namba yetu SMS 40321 okauria gavana Munya kiuria kirao umba kwithwa wena kio na ngetaga SMS nkuona mutuma kuma nkobo aliuga gavana Munya, we have heard that your offices have been raided by the EACC severally. Are you corrupt or why did they target your office? EACC ibea mara kwa mara mate ofisi yetu akibeta nya county rengi na uketho we corrupt kava uri kwitha bara tuigirie kotini so kwitha ibea na maketho twe baikia kuna ne tute corrupt untu ketha tu corrupt na ibea kava mbike kwitha baicho akintu atona bari abakia kinya mchetho turari nyo riba twandikite barua baitu ra tukendelea ni turekane ni ndauria kabara ire koti kana baraire supervisor bangu ichi county kana nata baraire ndona nyabo no siasa ne baitete ata okumetwe so kwithira bakia na media niyo meta reading investigation baketha baina complain baka investigate ni akio ibeya ibaita accounting bakaibontu baina jukumu kwa kwilela ketho tibu ba bona mwankari ikona ni corruption iri na bwana gavana togeta ke siasa cha mera nande mera ikimera kia mumero na nande itonyete siasa nyingi muno na methikari ntorena kuga ati nombro akete mbecha iria cianenkanitwe cia gutetheria murimi wa mera ima mbecha iria cianenkanitwe kana ciatengetwe cia kuya kunenku ciatengetwe cianenkanirwa ni munene wa nthiguru yes ciatengi cianenkanirwa na ciera ikanenkanirwa abiashara ba mira barabeta wanyamita barabara wa mirite abiashara na rimba mira 1 billion bawa batera usisho ke manto ya metarata ya brambe chi ya tatea ikanenkanirwa baita koti unte membo nyamita nyamita yetere koti ya uwa itukwenda usishwa ture abiashara na ture abiba mira ke mutaratara yo kunenkerwa mbecha hii tukwenda kumembura ike ya na ibao bakanenkerwa no ntu kuona akachumbi kiutumura siasa na bawa timing mbecha hii dai kwenda kunenkanirwa itukuona kaitikinyila mwenye ya kaiya itakiri utethi antu fulani kisiasa na wailela tax force ira ya sali ira chalero kubwithia utafiti baba mira ukaila bura bachala chalero are achore ba MP bamwe ni adon ndo agetha urete mutoni muronyo kwe wa mwike ke tax force tika wina expertise no iriku kana inika usiano wenu wa kurana ungeakoya PO ya mwikira ku ungeakoya tona kamiti na ntwanya mita bawo kamiti u itemya wite kwa na mbecha i chikinyela murimi beta kotini baweta kotini koti yawa muntu baitere bawo barenda bawusishwa kibura mbecha kanenkanirwa na thirikari county yusishwe koti yawa lazima thirikari county yeye kesi ne untu ne kuwetwa ni nyamita ilo twaitere kotini toro chiuria injaji antu thirikari county ya urua babwi no gutetheria mbecha ichi akilari to yintu ke akusisho totetheria koti ya wende mbere mbecha iri liswa kakisi dikirwe untu antu abanyamita bo kana kaba ina point
kesi ino etathira ibuntu bete itaniso na nde ya thirikari yaku murimi omera na werikira bwa kuguneka kuma ke kimera murimi omera aina urua kiri mibango kwa ya yes murimi omera itwerete mutethia na njira ira manjukumu ya tunenkeri twi thirikari county ya mathoko yara ya tumero ya mira tuyakite ya mwe ntialari twagite kuyo twenda waka muringene yareta thina tubaita kotini barwamya na yangi twakite kiri mibango erengi ya kuwithia research kuwithia kwa kuambiria institute ya research ya mira already tuikura tunenkane kithaka kia 40 acres nara igembe centru kira kia ka institute yako research ya mira jukumu research national government is responsibility national government so batu no facilitate na utedia na njira kunenkane kithaka na bunu tutubwithitie to identify kithaka kiu na already barwani kuandikwa kiri national government kenda kithaka kiu kioywa research center imenya kwa established the inaira irikia biramu no te thina cia urimi ibumbe ndantu belewa the inaira twinio miraene ti urimi antu ba Meru ibaichi kurima mira na ibaichi bari utaalamu bwa kumenyera mira kuma ntwire the inaira rio mira ithoko na the inaira thoko mira ti loko ti thoko Kenya ithoko naome tukiariria thoko ya mira kwa kabla tukiariria ankueleze jukumu ya uchwa thoko ya mira ile la burangu ichi haike katiba ingwe national government na ibuntu wona ita no turia tukirikana kia national government no mwanka babe paka matemuri uyu au chumia kurura mathoko yara ingirwe no chwa mathoko yangi kenda muri mira mbotetheka tukiariria thoko yu kagitene kau kabe kweria wetete Somalia kwariria thoko ya mira nthiguru neu na thoko ya mira ya ingwa kwerwa ni ogwa uratumira thoko yu ingwa teki akunere kwa kente ya siasa kuyantu benda kuthukangia kisiasa nontu bura wakarikite nara Somalia kwi conference ya ititwe nao na president yetete nao bahanene kwerekana ndeira chilanda nao nontu wa security itiland jaro amwa kenda conference it take place ireumira export chetatea chiendelea lakini information na ya tumirwa na njira ku Munya waingithia thoko na kwerekana ndi president kaita na waruguririe thoko lakini utebi bia kuingwa kero amitwe kwa munda yenda function ira yareo ya mantu akwariria peace Somalia itatea ithira ira intakandenda wakwa na antu bamira ari mibamira na biashara ibamenyere na barwa mauni buranke ndaki kuongela ndewe ita Somalia na antu rimo bate meya ku differentiate Somalia the country rate wa Somalia ina Mogadishu na Somaliland Republic Somaliland Republic kinyakitha international ni rawa part of Somalia ni independent thirikari yayo mwanya kuota yayo iri ya Gargeisa na ino ndari ndi wita na teni ombere wita nao anene bathikare Kenya ibetete nao nenda nya kurure embassy nao tunyane atwakarikire gutu ntu ndabwithitie butahwithika na ndiri uchoka kinyakitha inderi kuringwa kisiasa ora thoko uni onkathai tiba ikitoko Somalia ya Mogadishu ire tuire thoko ya ile thaire kuona mira wita kwendua thoko ya Gargeisa ko matunde yonekere kiri wita kuliunga undete kuliunga Gargeisa onto bai tukwendi mira Gargeisa na bwana ngabana no itheto kiuga no support thirikari ya no ko support Uhuru Kenyatta kwethe wagitongeria miaka ingi 5 yes ende toyona ita bate ko welcome guest yo no ntunya mechamanio tutona PNU ekemwendos ta bia mabiu binge batu to mwendosre tutware kiama kembere mwendos niki ateja ke muchamanio joenu ule etaka kiwingi umenye kiuria gino ngo amuria
wa muona no muri ndo ate on tumia muchokeri kiu itwa bangite ntukoita ku muona kuona na niwe na tobanga chiatho beria bietera ende no ngombe kio chokia kiu kana mofisa yawe ya muramirite ya chokia batu bura to kubithito kuthiri na kinyato bukus hall nara bomas totumire nyembecha cia kumbuku hall na to lose becha ino tutambure kubithia muchamani uri to kubithia to eleza to ero naitire lamu kwari na kiatho lamu na program ene ari very tight so mantu abatu kwithiri to support very clear to support her ya yangu nwe ida mbikio kueleza kana ofisa yao ya kueleza lakini msimamo wetu no yu tutauma no kwa itai opposers baku ba Meru ba mo thithiria boycott meeting eu opponent wetu wa Meru wera kiange musia muno na okay kurika na mbere twarinya na conference devolution conference the conference ingia gwithwe unde na Meru na te county nyingi chiona opportunity eu twarinyo ine ya host Kenya yonde na Meru in the devolution conference na president nari mwenu heshima ya buraitha ira mwenu heshima kiringi na tuwithite Kisumu tuwithite Kisumu na Naivasha na Nyakwale no weitha ira main speaker na kinya ito mwalikite main speaker na confirm akea na atwalikira kinya keynote speaker ambassador wa prime minister wa ite kuma Namibia kiatho kiru ne twambire kuigwa tete in fact teru ne ntuku yo ngwari to abwiri ko iro twambire kuigwa kukwalukwa atia tachoka tuigwa na usaina document na iro bicha mira tachoka twaitirwa MCA bero iba women conference baite nao ku apinsani betu ibera kia muno wikira differences ate yetu na thirikari nene na ibona ya kapa bwithio bakona kura na togeta mbere bwana governor igo kwewa that 1 billion ni tomiribo boy county no kuwa kiraito muronge upinzani wakuna kuga that 1 billion ni tomiribo boy kiraito muronge tuwe onde tangeneru kiraito muronge murombi kura mupinzani utebwatiwa inkubunya na kuwa itonenkari that 1 billion na county tagi that 1 billion akina kweta kiwa na utalaginya mbecha che itatumira yonte che mwaka yo mweru yite chutalwa cia ikirwa okira tumurongo utebwatiwa orobwiro kwira kitha ko chitumiriwo ya ni onde ta general ni onde ta aukia thirikari na akaike report senate onombe kyo kwira kitha ko imbecha itumirimbi oboi woni betete senate kon defend report yo onde ta general na kwina chiuria na nkawa clean bureau of health kire miaka yo onde mbupite kuita ngui Neima ima Meru number 46 out of 47 ke waiting number kreito na kwena bwe report yiwa yuwete number 46 on to area ku imagine na report yiwire ndabiona ndiribu ari we control on budget uti report ya na che kurank counties control on budget report ya na ichi otumikirwa mbecha mwaka yu absorption ya mbecha pecheri tumiri kuma mweri yo mwanka mweri muna ikinyete ana ichi report ya control on budget uti ranking chia na we control on budget ku ranking you no ranking ya kreito na ke ari rake ya mwere na buna kare report yu na mbwino ende kia toithira turi au lakini kiwoni na kire reputation ya county ya Meru kingwe toithira tu ya among the top performers bwana governor nugete 2022 na interest ya kutoka president bado ina vision ya 2022 woni kethira ndiri ndebene kiromba ite president wa Kenya na already mibango imeambiriritie ebuntu de national party lindo PNU na ebuntu kuendelea waka kiama kia PNU na ebuntu tuna candidates all over the country baraba kuromba na titi ya PNU nikatwambiritie ndio waenda ruro wita State House 2022
na nukwona ita watonya tameje uga concentrate muno gutwika president 2022 orerwe ni antu ba Meru. Nteme yakulirwa ni antu ba Meru kwithira ndiri gavana na kuromba kura cha 2022 nyakura teka ikambiria kuromba kuma tamwe mbere kana mwaka mbere wambiria kwambiria wita campaign ine bibi kenda kai kuibanga na njira imwe kuromba kura kenda omba kuringirwa kura 2022 ikurita ngwiro karita wengavana kwa ukankaritira Meru ngwe even saidi kenda mumba kusupportwa ikura cha 2022. Na mutegeri nkithoma message yaku iria umbete ututumira ke namba yetu 40321 inkuona Stella Kabeti kuma Murere aliuga niko behind you like a solid wall Munya tano tena di State House, na nkaona umwe aliuga swali Munya mnatwana wapi na papa na MCA wetu Daniel Kiogora. Sasa hiyo siwezi ntimba kumenya bawi bombike kueleza bongo uwita wa papa tineretha iraini una uni nonto na twithera twina thina cia michamanio yetu antu abe gutuma kwela maia twira wanu wethera thuranirite nwethera ari mbecha cia kuya kureta mikora kiri michamanio yetu onge mwike oro MCO nao ibo mbike kueleza thina yao ni rikuntu tinti thina mbithera ndini una bona na tichumburana nabo tiromba itikimwe nabo ntikumena tukirana irao. Na bwana gavana inkwenda nenkania migambo ya kwe muthia ende Meru ni imwe account iria chumbete kumurikwa teno chethwa ikiumira ndwa nyuma ya ithurano inkwenda ogweta gavana na murwiri wa giteke on gavana pledge peace ke Meru na migambo ya kwe muthia ge kamera ije jinio kamera kwaria na Meru. Bwana number 1 ntiwitikia Meru kethe ina ndwa Meru ni antu bendete ukiri muno na kinyoka ilele itaria ya kwari na post election violence ndene Kenya antu baba ingi ba mire Meru fact ko yantu umire nya Rift Valley baba ingi be otura Meru na bakuri nya biashara Meru so Meru ni talawa rimwe ya ndene Kenya county ira yendete aeni yendete thiri na yumba nya wa accommodate antu baithi nene bakea witiko na utetho ndene Meru ugu nte witikia kuketha kwina thina kikura itwitite lakini amwa bu tukua barabo ndi bakoromba kura barombe kura na njira ya thiri tinjira ya wikira rumena ya hii kona imwikiretero cia kwenda gukumia mire ya na rumena ate mire ya ire Meru turombe kura na njira ya kuwa sera ciaku ukendia agenda yeku ira ukaritira Meru ngwi ba miura kana bakarea nontu mwamui mantu ya ni muringi kura te kanire joro kuromba kura so kinyawa eta kuura hantu na maia mechamanione kana irumi uteguro urona untukura bandu imubukona yoai ya muntu ro kwaya na kura ko itubwiri twinde twina njukumu turi atongeria kemiario yetu kiri mathirio yetu wahakikisha utibu tukubwithia kana kuwa umbikia kuthukangia thiri itarire ya campaign no ntukura ikaringwa na ithire lakini ndio yetu ikendelea kaunti yetu ikendelea tukenda kuendelea wikiana chukuru tukenda kuendelea kuthomethia in fact mbura kiri mwere ya muntu etaka ahukumira njire kureta andwa mantune ya kurombibwa kura ukauna ngantu njara ukaringa antu amaia antu bara kuringa no bokona witotongeria koi kuona ni wote thero ina agenda ya wita utongeria kiuma kwethero ina ubinafsi na ubinafsi bobu we muno bombikia kureta madhara kiri maisha yantu koi tukuromba ina inkwira Meru bonde twinde uringi kura murombi kura turombe kura ina thiri tuthikire antu bonde uroke ya michamanione uroi na agenda utwira tutiwe ntukwe mwisho tungulane tone ora tukuringira kura na
na temiro akitukuira Kenya yonde ontukuri Kenya yonde iri kenda tutiwa twithira twina thi yetu nontu utebinge twina bio Kenya kethetio inya tutithira turio ko utegura inya tutithira tukiaraire Kenya kethetite atia ithiri ko itukua na kuini yoko nene turombe kura ina njira ya tiri muchindi uro achinda achinde uro achinda achindwe ontu kiri michetho yonde kwithara kwina muchindi na muchindwa ibwega muno Governor Peter Munya kwa mwisho ontu no mwanka nyegitha inkwari undirikane kwa mwisho nkoromba Meru bandingire kura 20 tariki 8 kenda mumba kuendelea agenda irande niwe maendeleo itarunda ria kuo utuntu gutenda githomo myaka ena iunda ria kuna na nusu imbumbete kumenya thirikari wamburi akakona bei riko ndakwirara nyungu iburi kwitheri utegunte kumenya ki thirikari ndayo kiria u kwita kuendelea ontu kumenya mikakati yonde nkumenya challenges na iri nkumenya tuthina na aturi nkumenya budget ire kwendeka tete watata garaba ketha be ite baberu muntu kaita kwanza ambire kuthoma ingwire kumunya ararita ya naitiere mwaka yombere udire muntu agera kyo kuelewa thirikari ni iriko kwou ni interest ya muringi kura ro kwenda service delivery ampeta mwingi enturimileko iburuene ni ura murimi wa ikuruira onto ndirite ntilo imbejete tangari nende kamunda witete ukibia ikuruira ake bone 5 years ya changu ikaritika na inya non to bokwithira already the experience you na ndina mibango era ntwire kubanga na ngwira ntwire kurita ibwega muno Governor Peter Munya iko just studio ni cheto Joero TV. Thank you. Na all the best ke campaign chaku. Asante sana. Na mutegeri uwo ukari Governor account ya Meru Governor Peter Munya na ruru ukari rwaria rwetu rwa emwe kwemwe agenda ene Wero TV. Mutegeri itambera kuona Wero TV kagite na gate kuraja oni Eston Gitonga Dorin Kadhambi tukwethe twikurete nteto cheo Wero thaithatu itho na kagita kega oni mbeto Eston Gitonga.